ukhanyisela zonke izizwe eziphansi kwezulu ukhanyisela Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Ngiyabonga zikhonze ezinhle zenkosi. Ngiyabonga ukuba khona kule nkonzo enkulu kangaka. Inkonzo yevangeli lasezulwini lonyazi lwezulu. Amen. Sifushanyana isikhathi ngingenile lapha endlini kodwa kungathi kuningi sengikutholile. Bangaphathekeki ke abagcotshwa angisababingelelanga nebandla lonke. Seke sakhula kubantu abanjaka kade bevese bathi ngiyikhetha inkosi bese vese ziyasha. Bangicoleleke abayingcwele. Kulo muzi esikuwo zihlobo ezinhle enkosini endabeni exoxo lapha endlini. Angizawuba mude kakhulu ngoba sengilahleke kakhulu futhi. Ngiyababongela abantu abalapha endlini abangene lapha endlini abangagqokile njenganathi. Bazuza inhlanhla ngoba balizwile izwi. Bazuzwe izwi lomusa elithema lithi sontweni kwangena abangekho kwangena nabaphilayo ndawonye lapha eThempelini. Kodwa ke lithi izwi abangeni uma ngabe beke bafike babona ukuthi akekho wegazi labo nowethambo labo. Kungakho ngithi ngiyababongela ukuthi bazuza inhlanhla ukuthi bangene lapha endlini. Ngoba nabakuba sebambotha lo mhlaba bayajabula uma benibona nilapha ngoba kusekuphileni lapha sikhona. Ubona bebaningi kanjena nje mangase baxoxa bonke ukuthi bambona kanjani uShembe ungabona ukuthi la uhlezi khona kufanele ngisukume ngikhethe uShembe namhlanje. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga bafowethu abahle enkosini. Khona incwadi esijwayele ukungcwaba ngayo bobaba abashumayeli. Ngicathi mhlambe niphethe le ncwadi. Fundo 63 uverse 6 wakho. Ufunda iBhayibheli. Ufunda iBhayibheli encwadini kaMateyu 5. Uqale ku14 no15 no16 kuphela. Qala ngale ncwadi le. 63 verse 6. Bamuzi owakhiwe ntabeni awusena kwitsithe ela
khanyisela zonke izizwe eziphansi kwamazulu. Iyo nje madlala ngco. Page 63 verse 6. Iyo mpela nje. Matthew 5 u14 hayi verse anqale ngafunda ku Matthew 5. Efike eqala sifunda. Ngoba silapha amanazetsha ngiyabona ukuthi la sifika khona ngimzwile ubaba uMshumayeli ngabamba okuncane. Uthi uyabonga abanaba abashumayeli sebefile sebewubonile umuzi namhlanje. Usho uthi musho umuzi kaNkulunkulu. Udingani kuthini esihlezi lapha ekhaya ngaphakathi? Kuthini esihlezi ngaphakathi kunendaba edingale ukuthina ukuze sibabonele abantu bebuya ngesono ezase bebuya nabayinqwaba. Abazofika lapha bezobona uShembe ngoba akahlala amanazareth kanjena wodwa engekho uShembe. Uma kuhleza amanazareth kanjena kusuke khona uShembe phakathi. Ungabika noma intoni uyifuna mase uqedile uzoyithola uzobona phela. Funda. Nina niukhanya kwezwe. Ithi njengoba senibekwe lapha nahlala lapha nabiza unyazi lapha nithi sontweni ngazo zonke izikhathi sekukhanya kwezwe akusekho umuntu ozodliwa osizi lapha engabothi uShembe uhlezi la ehlezi khona. Umuzi owakhiwe entabeni ngesitheke. Ithi lo muzi njengoba usuwakhiwe usubekiwe manje awusophinda usithele. Asokhelwa isibani sibekwe phansi kwe. Abasibeka ngaka bayifihlanga ngoba bakwazile ukunibikela nabangalena kude kwentaba ababikelwa nabangagqoki babikela uthi nanku umuzi kaShembe abangena abantu abayingcwele bazobona bazokholwa kuwo lo muzi. Sikwenza konke lo muzi egcina kosuku usikholwe kulo muzi ngoba uShembe uphelele. Qhubeka. Siyakufakwa othini. Sifakwa othini njengoba namhlanje nakekho ngezwa nongabothi khona uShembe la sikhona. Bakhanyisele bonke abasendlini. Mase kukhanya kuba bonke abasendlini ngelinye ilanga uzothi umuntu elele ebusuku thiwa shona ngale naka amatshe amhlophe. Uzomfica khona uShembe ubikela usizo lokuphethe baningi bangena kanjalo baningi abasazofika kanjalo kodwa fanele basifice siqondile singaphakathi endlini. Njalo ukhanya kwenu phambu kwabantu. Uthi ke uShembe thina sesilapha ngaphakathi esiyisibani akukhanye njalo ukukhanya kwethu phambi kwalabantu abezayo lapha endlini. Ukuba babone imisebenzi yenu elungile. Ukuze babone okuhle okulungileyo esikwenzela uShembe nesikwenzela abantu mesebenze njani. Badumisa uyihlo wenu osezulwini. Meke babone okuhle esikwenzayo nesikwenzela uShembe nokuhle esikwenzela sisodwa sithandana sisodwa senza izinto ezinhle bazobuya nabazobuya bazodumisa uShembe bathi silitholile iqiniso sibatholile abantu abathandanayo sibatholile abantu abanoNkulunkulu ayibonke Nkosi yamaNazaretha ibambe lapha 63 3 6 iverse linye lifushane. Uma ngimi phambi kwabantu bakho labantu abalapha endlini maNazaretha amahle enkosini ngiyakuzwa ukukhuluma okhulunywa lapha ikwazi ukukhulunywa kamnandi uma kuthiwa baba majola nami kube ngifekise kahle ngabe ngilalela indaba kaShembe nje awu baba impela uMathuthu ngimfunge ngabe ngilalela indaba kaShembe nje ngoba ngiyayizwa ukuthi iyavuma. Uma ke sesimphambi kwalabantu isho njalo lencwadi uma ngimphambi kwabantu bakho labantu abalapha endlini abonyazi banazathi abahle enkosini ngamzwana akha mina akha thina nawe wajuluka kwezindawo kwaphoqa uthathelwe ngamathi kwezindawo asiyazwe ngezikhali kwezindawo khishwe imalasi ngoba efuna ukwakha umuntu ongcwele oyinazaretha lesizwe ekuthiwa amaNazaretha ayibonga inkosi amba nayo.
ukubakhulu ukuba mela ngawe ngikhuluma ngawe nyazi lwezulu kubo mangikhulume lokho kuthandwa nguwe njengoba kade kukhulunywa lapha endlini nje kade kukhulunywa okuthandwa ushembe ukwashembe lokukhuluma kade kukhulunywa lapha endlini akukhona kumuntu nokuvela kuwe ngingazi lutho nokuvela kuyena ikhona lo kade kukhulunywa lapha endlini thina sazilutho ushembe oyisasa sezulwini yiba umlomo wami Nkosi kade umlomo weinsizwa lapha endlini nama kabe umlomo wami ngiyabonga baba sikhosana webafowethu abahle enkosini ushembe lo esikuye wasebuhleni hade wabonga uNkulunkulu hayi namhlanje ukuthi ke ngiumuntu onamahlono obuya saba ukubheka insizwa amazininga sake sahlala nezinsizwa ngelilanga sigibela isitimela sithe masihlezi isitimeleni silinde isitimela siyeKhenana ngo2012 inkosi qhubeka yeyilapha ya eHomis yenza umhlangano khona kwase kuqhamuka intobazana iyahayiza sengitshela odade bethu nabafowethu mhlawumbe bakhona bangayimbethe kube emhlophe lapha endlini yaqhamuka ihayiza lentobazane ithi mayiqhamuka yaseyifikisa base ibuthana insizwa zahlangana zathi yini kwenze njani ithi lentobazana ngilale ebusuku ngihlushwa ugogo wami uthini ugogo wakho ntombazana uthi ugogo wami njalo mefika ebusuku ngilele ebusuku ithi wemntana mawugijime ungele lapha nebuhleni ithi uyambona lo shembo lapha nebuhleni ethi unyazi lwezulu uyena esinayi lapha ezulwini inkinga mntanami ngcwatshiwe kwakuhle kodwa ngingenile ngalena umuntu ongenisa abantu ezulwini ushembe kodwa into efuna kuye yinye kuphela kufuneka ithikithi elisayinwe yena ubona isikhuluma kanjena isizoyijulukile nje sithulwe ethi izintshele leyo ndaba uthi bodade bethu bobaba khona inkinga esazoba khona abazali bethu bemile ngalena bengaweli bengangene ezulwini ngoba belinde ithikithi lonyazi lwezulu kuphela lisebuhleni ithi bayangena bathi ithi mntanami kufuneka ithikithi kimi ithi lentobazana ngimbuzile ugogo ngathi wegogo ngoba ikhona nje ingane zakho yini ungayi kuzo ithi lentokazi endala ugogo ithi ngikhethe wena mina mntanami awungeni bodade bethu bobaba lapha endlini ungakhethwanga awubi nothando lokuzonikela la kubashumayeli awubi nothando lokuthi ake ngiyobona amaNazaretha engekho yedwa wakini osebona ushebe ngale kwethuni ile nkolo kuphela yafika lapha emhlabeni yathi uyavuka umuntu wale amkhethe ushebe ngalethuni kodwa inkolo elapha ngaphandle konke ukukhuluma la akavuka umuntu thiwa meselelulele kodwa yileyo inyazi lwezulu athi umuntu engcwatshwe ngamfuna ushembe afike ngalele thuni nafika abona ushembe avuke noma thi ubebheje ibovu ethi ngimdinga ushembe abuye ezenganeni athi abantu abamkhola ushembe ezulwini sithi Lazarus ngisize mntanami egijima ungele ebuhleni uye lo la ezulwini lo lapha ebuhleni uyofika ungishayela ithikithi mntanami nami ngizongena ezulwini inkinga ke manje kusho umuntu ongakaza inhlangakazi ongaza shibilike ongakaza ahambe ngeenyawo phansi ongakaza gide kodwa uzothola ukungena ezulwini ngethikithi nje qha kuphela abazali bethu thina basabhajiwe abahamba inhlangakazi ithi lentombazana kanjani ithi ngimtshelile ngathi bakhona abantu bakho ithi ngase ngimphendula ngathi gogo angithi wena buse enkonzweni yakho ithandayo wena ithi yebo ithi pho ngenze njani ithi sathatha amathitho onke thina sasabiza umfundisi sathi akangcotshe akhona ethuneni lakho akhona eboxini lakho yiwo lawo mathikithi ithi lentombi endala hayi lawa akasebenzi lapha ithi wonke lawa akasebenzi la sikhona kufuka nakale likaShembe okhona emhlabeni enesignature yakhe yiwo nathi lathi esiwaphethe la ngenze njani zithi insizwa njoba siyahamba nje shona khona ukhona unyazi lwezulu lusentabeni manje yahamba lentombazane yafika yanikela liqala isonto iyabuya yathubuyile ugogo uthe ugogo ungenile ezulwini wangena ngethikithi laShembe kuphela ilezo zinto esijozana isibonisane sicocelane zona uthi abakha abazali ngeke bazibakhululeke ingale kwethuna mangase bazuze lenhlanhla bekumashi sisemzimkhulu kwase khamba nje
kwase khamba unkosikazi nje womunye ubaba ogcotshiwe wayesehamba emhlabeni kodwa inkinga engakahambe emhlabeni usebiza ingane zakhe uthi phuthumani bantabami uthi ngabe sengihambile emhlabeni ngibhajwe into eyodwa ngithatheni ningise kumkhokheli ongiphethe uyaphila umkhokheli namhlanje ukhona yini ma kwenze njani kubuza naye nogcotshiwe impela yini kwenze njani mnta ithi ngiyovuma kuye cha ngiyokwenza inkonzo sefika ushembe uthi ngabe ngiyakuthatha mntanami ngeke ngikuthathe ungayanga kumkhokheli wakho yini ma uyovuma ithi mntanami ngiyokhuluma khona ngithwaleni wayinga kwase kuyintelele phansi unomphela ngoba wayiselinda ukuthi afike akhulume lelizwi athethelelwe methethelelwa mengathethelelwa ahlale ocansini lwakhe wayesethwalwa wafakwa emotini yawela imoto yahamba ngiyabona ke mina yahamba awuboni wena yahamba yazafika khona yangena egcekeni wayeswehlika lo mthwalo wehlela lo mthwalo wasiwathwalo wayesongeniswa kumkhokheli wayesufika liyakhuluma izwi likhona izwi lokukhuluma umkhokheli ngabe sengihambile emhlabeni uthi umkhokheli yini kwenze njani uthi ngesikhathi uhlala lapho uba umkhokheli sikhethe umkhokheli ithi mina angizange ngize ngikukhethe angizange ngize ngikuthande kusuka leso sikhathi uthi ngithema ngithi ngiyahamba uyaphuma umphefumulo wathi mntanami ngisho nofo uthi ubhombela ithi ngisho no14 bakho nolwesina balotshwe ndawo kusuka leso sikhathi ngikhuluma ngomkhokheli seneminyaka engaphezulu ko20 years emkhokheli ngaphezulu ko20 years futhi mhlambe no20 years mncane mhlambe kuya ko30 years ewumkhokheli ngibona umshumayeli emkhokheli emdala nanamhlanje usemkhokheli uthi ubhombela olwesine bakho o14 bakho abalotshwe ndawo ngoba babenge bazibalotshwe ngoba ukwazi umvuma umkhokhejo wakho hambe yomvuma sengathi ngathi ngamzwane nisuza inhlanhla lapha ekhaya niphiwa zonke izinto zomngcwele lapha ekhaya kodwa nibe munye nekade into ezimbalwa into engibonga ezweni lakithi nami ngihlale 10 years kodwa ngikaze ngihlale ngaphansi kwesihlahla ethempelini lakithi kuchethwe icala ethempelini 10 years ngiyumshumayeli akaze kuhlalwe ethempelini sengizoze ngikhumbule ukuthi uSikhosana washumela wathini ethempelini efike ethempelini ngelinye ilanga angazi isikhosi icala kulela thempeli lapha namhlanje sekino 7 years ngaphezulu ithempeli malivama ukwenza izinto ezinhle zisenzela uNkulunkulu ingilosi iyahlala kulowo muzi manjwayela ukwenza izinto ezinhle njengoba kunjena nje kubuthele egcwele lapha endlini ingilosi eyobekwa lapha ekhaya iyokhazimula ayobe ingilosi yamacala akufunakali kancane kuyahlala endlini thiwa sibuye lapha esihlahleni omunye usebheka lena omunye usebheka lena ingilosi yamuka yebaleke kusala ingilosi endaba kusala ingilosi omsindo kuthethwa amacala ethempelini engafunakali kufunakala ithempelini nomsindo futhi okwesibili ngesiba bashumayeli sonke ngesiba bakhokheli sonke munye ofunakalayo munye ofuna sekuphelile kusetshenzwa umsebenzi kaNkulunkulu ayibonge inkosi yasezulwini kuphela leyo ndaba yinye into edingalayo inhlonipho bafethu abahle enkosini inhlonipho ke ithi inhlonipho uyenzela ukuthi kusasa na uhlonishwe kusasa uma ngabe simhlonipha lo yedwa sehlezi lana kuzodathi ngelinye ilanga naye acabanga ukuthi usazohamba ngelinye ilanga nathi silama bangasekho emhlabeni nathi sisazohamba silanywe futhi ngemuva kuyothi mase kuhlela omunye ahlalelana uyothi mesha into ezintsha athi asihlonipheni manje kuyosho ibandla lithi siyayazi into ayikhuluma uyahlonipha kodwa ngamzwana engahloniphi kuyosho ibandla ngoba sekuhlezi yena iniphambise efuna kuhlonishwe nethempelini kupho ukuthi ihlonipha ungakafiki lapho ufanele ufike khona ukuze kusha abantu abakhona uthi siyamaze yenza inhlonipho siyamaze ebuhlaza engayenzi inhlonipho ayibonke inkosi yamaNazaretha uphathwa kahle ukuze njena ingakho ngishilo ngathi ifunda incwadi ngithi mase silapha sisibani thina esesilapha ngaphakathi asingene senza umsebenzi kaShembe ijabula ingilosi ithokoze kuba kuphela uzokhula umuzi uzoba isiphihli kuzofuneka indawo kuze kuyoshona lephezulu kugcwele amaNazaretha kule ndawo ayibonke inkosi yamaNazaretha kunikelwe futhi kunikelwe indawo
indaba enkulu lapho bafowethu abahle enkosini kungathi makunikelwa kube khona iqeqebana edonsela ngemuva lithi hayi asikwazi lokho asikuboni lokho uthini kunikelwe ilapho ingilosi izothokoza khona manazathi amahle enkosini akashezi ibheka igama lakho la uthi ngithema ngithatha lelibhungi lamukela ngesandla ngithi ngiyalipheqa lasele laba inhlekelelo labo umkhumbo wesitezi nasiya phambi kwethempeli lapha ebuhleni uthi yayisimemeza indlondlo muso bakashemba unyazi lwezulu lathi ibheka igama lakho uthi ngithema sengizula ngase ngihamba ngishona lena uthi ngawabona amagama kulesi sitezi sonke siphahlwa amagama amanye aqamile amanye afifiyele amanye ayebhaliwe asabonakali uthi ngalibheke lami ngalibheka uthi ngazingabuyele emuva ngathi inkosi yamakhosi angiliboni yathi indlondlo musa bhekisisa kahle bhekisisa kahle kulesa sitezi engikhuluma ngaso ihlobo ezinhle enkosini angikhulumi ke ngaso ngikhuluma ngemsebenzi kaShembe uthi lathi bhekisisa kahle uthi ngaphinde ngabheka uthi ngabheka uthi ngiyawabona lawa namahle kakhulu engathi nami lami lingaba kulawa lapha naqamile amagama kodwa ngiliboni khona uthi ngithema athi ngiyabheka mamezansi ngalibona lapha igama lami lififiyele lapha nezansi ngase ngima ngathi inkosi yamakhosini igama lami ngiyalibona sengilitholile yayisibuza indlondlo Musa wathi wakungani libe lapha kwafifiyela amagama ithi lensizwa ngathi angazi inkosi yamakhosi ithi lalela mntanami uyawabona lawa aqamile amagama agcole lesi sitezi amagama asiwona lesitezi phansi emgodini ayisekhuphuka naso kodwa uyabona la waqolile ayoshona phansi ezantsi uthi baqhamuka kumbi umgodo oshona phansi baqalaza owayigcina efaka u20 rand wathi isoko esport koqhubeka kushonephi yaza phela imali yabantu namhlanje na wafulathela waphinde emumva uthi asala amagama ayisiyaqwala kwasegama lawa asebenzile kwaze wafika egcineni uthi ngakho ngicela ningitshele kahle manje uthi makunikelwa kunikelwa kanjani kwenziwa kanjani nawe yenza igama lakho ligqwalisa wamanye abanganikeli nikela